isso, Emily? Assim não pode. Que isso? Que isso? Roubando todo o cereal do William. Är det gott, Emily? Ta med lite damm också när du ändå håller på. Vill du ha mjölk, Emily? Ska jag hälla ut lite mjölk på golvet? Ela tá louca por esse cereal. Ja. Tá gostoso? Não pôde. Não pôde.